Atori na wati mbarupa secondary ya Reyero Mahai bakuromba thirikari gutonyera kirinkucanio kimunda yo chukuru ari muntu mwambiritie kurema gichunchi kimwe kimunda yo kuringana na atori bariwa muntu ayukiti gichunchi kire kinyakire na Iruma dispensary ire ya kine thirikari account nendi bakuromba ntaira guchwa na mpoi kendareka ari miboma timugambi na kulikibia Atori na gwateri bachukuru ya Reyero Mawandia mwembekere gicigo mbunge kia Marai betete mbitwa kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya thirikari nene gwikira nkono na kurigiria antu barabari na tabia ya kuria mende ya chukuru bakiugaga ibamakite bonene kuona kuri na antu bakuga munda wa chukuru ya Reyero no ao munda yone ndejuije nonto ona chukuru eu tugiaka ni titwa mbere ni titware founder kana committee turezire kwithira kuri antu bakuringa ndawa kujiaria na bakiringa bate kuraida metegwiriku ne babatie kuria ya andirwe ri kuringa na bulambije netwalombire twakirwa dispensary ni mugunda jojo asukuli Iruma na netwaelwe mugunda jojo ne skulu na kiama alafu twasoka twatuma barua kwa Bishop na watwitikireria kuringana na aturi baba bariuga ikimako kinene kuona antu batari aturi ba chukuru enu bakiugaga gichunche kia munda wa chukuru enu no ao kuma 1972 igaka ikwigwande tutegwa muntu uina mugunda ku tiga chukuru tuije skulu barabara eno twenjete turombete kuma gicukuru nuntu abo twaremetwo ni kwimania kawa kimuroni twauga twaromba barabara ya kuwi nikenda tuthiuruka muturo kuona mwande aria uwe na migwa ni niyo ndagwatirite minister anyeni tukianda mutu mwana meteu kwega no gwa gitaba ntarawegwa mtu gukiremu kamugunda kae riu no nkuria atire kweli kuma 1973 tukuna kiraga kiu na kuma 19 no twanda miteno ntarawegwa mtu gukiremu mugundwae kankuria ruendere kajwa umuka ku nikenda oliwo twaka dispensary akuru baba baraba inge bonete mothi na mbere magiukira mbarinu Iruma baugite kenda kugwata barabara irere gatagati ka munda wa chukuru enu kabarombete rutha kiri chukuru enu na tiga barabara kuri na dispensary Iruma na bionde biarombetwe kiri chukuru enu na nkinya muchikabu na igende toeno ona rutelelo mwa dispensary ri kwari gwakwa na ndarutwa naone sabe ndairwa na ange kwari gwakwa rutelelo mwe beje batonyere mugunda jojo skulu yotekeje kuri na mtu gitumne twegwite migunda minge ya institution kujuko monone antu biombe muthia bariuga bari no gwa ya bonene ati munda wa chukuru ino ya Reyero no aurire njarani cia muntu kiombe na niki into kende ngiromba kwa rais ne besi die bubarengiroda idakabia chukuru bitige kodi na muntu na antu bakiona kakabikodi ito thirikari rabwerencha nyoni bututedie nikendra mugundu wa chukuru utikaigwa kairi nuntu antu bakunya kuya migunda ya chukuru kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.